Қадірлі ил кидеушілерім, біз Бабишкинаның озвучканда. Хаттара бөкей. Ин мұнда неске шейіңдір. Ярай, сударбыз. Мәңгі бермәс башқұрт һәм бирдермәс. Илі өсін, янған хағышы, үлһә үлер ғазиз ері өсін. Әммә тірі қалыр, намысы. По-моему, мне нашлось тихо тут. Большевиктар әйтә, бұл дүняла ярлы халық хөкімі йөрөһөн тип, ярлы эшчеләрдән хас дошманы, буржуйдардың тамыры корыһын тип. Большевиктар әйтә, ярлы халық ирекле яшәһен тип, ирек көне тыуып бұл дөньяга, тигез яқты юлдар яһын тип. Мәңге бирмәс башкорт һәм бирдермәс, иле өсөн янган һагышы, үлһә үлер ғазиз ере өсөн. Әммә тире калыр, намысы. Та-дам! Рабочий этап озвучки закончен. Да? Закончен? Да. Сейчас я выхожу. Хожу из темноты. Выйди в свет. Не закончил. Булат, Юсупов, режиссер, Гульнара, звукооператор, звукач, главный звукач республики. Мира! Мы захватим мир! Ура! Погнали кушать.